Abidya Wakam Gadafamte
faayamte maalummaa laaluuf sodaachisa abidda waaqummaa waaqaan badhaafamte faayamte maalummaa. Dubbachuudhaan kan isaan dursine Museen bifa Waaqaa si duraan argine qulqullummaa isaanii kan foomaan Waaqaanii sababa fayyinaaf si dursaan isaanii. Taate yaashebiftu baate uumamtoota haadha isaa kan taate laaluuf sodaachisa abidda waaqummaa waaqaan badhaafamte faayamte sodaachisa abidda waaqummaa waaqaan badhaafamte faayamte maalummaa. Walitti qabamne Kee barbaanna waa'ee lubbu keenya nuti si abdanna sanyii addaan baasuuf qomoo yoo lakkoofnu nuti warra jiraata sitti kan waamamnu. Taate yaashebiftu baate uumamtoota haadha isaa kan taate laaluuf sodaachisa abidda waaqummaa waaqaan badhaafamte faayamte sodaachisa abidda waaqummaa waaqaan badhaafamte faayamte maalummaa. Addeessa taate yaashebiftu baate uumamtoota kan taate laaluuf sodaachisa abidda